نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد واعلموا أن أيادنا أمة الإسلام من شائرنا جاهرة فعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدينة ولهم يومين يلعبون فيهما قال ما هاجان يومين قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر أم بيالا تنو أم بدمنيني أم بيا فدلي أم بأنيني ألا في أكان كسي كباني ركون تورو منان كبارا جمو يالا جوم من كندا مغتي سرو من بوفيلي يالا جوم من فيليفانا mogote soro min bo kanda ambe sere ma site min ni badoci la makaka ni ala kelen pewte ya nyogonte alala ambe sere muhammadu la ka jondo la ka cide do kisini ne ma baka adama do wa yesira lanye aseko hakke bela sayakana na uma barana de islamai ayesira lanye masamme nyauda ka bonin kelena ko ninkele furmuso da kabwala kace chaman muso chaman chare kabula ayesira lanye akasira sinji mufana yakana sinji utige akado alai alabaka la halawunye akatugo chigire alako akatugo chigire ko alabaka la halawunye alabaka jinubu yafa abenni yoro soro ni yoro min kabbo kosobe akado wanka salli munu fule nununye anka silamiya bato bangalle mundode Anas ibn Malik ako jiden nana Madina yeddo fula soro Madina kawbolo ubetulonge ko don fula ina jiden ko Madina kawma ko nin don fula ye jumaye ko nin don fula ye don fula de antu betulonge ka ula kanto jahiliya de la jiden ko ayu toye ala yen nunu fale awma don fula wuye min kawsa nin don fula minye lahiya kantige sali ani sungalo sali mini sali do ni sonja donde do sungalo sali min fula ninye sumbagaw sali bagaw nafila bagaw o kasarata do de ninye ala bodo ni sonja dondo أيها المسلمون عباد الله لقد آتنا الإسلام بالتوحيد وإخلاص لله تعالى بالعبادة ولذا بعث الله الأنبياء ورسل لتقرير عقيدة التوحيد وإخلاصها لله عز وجل وجل وحمايتها من كل ما ينافيها أو يداجيها
قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم سلامه على كجون أكاد قو سلاميا أيا حمد التوحيد نقصبه أني كبتو قرشي عليه ودي قصو علي النبي نموتي كتشيد ونشي puro ika aqida tauhidi duskuna siri uka sabati uka mogonya mariani duskun kalashi mogo ka duskun kalashi ka tauhidi kalashi alaye anifana ka tauhidi la kuloshi fengo fembe tauhidi ke fengo fenye tauhidi tanai chide unchira nabinyuma unchira ka tauhidi kuloshi ka bo oma oda to la ko qur'ana kono ako jamakulu temena ko alaye ciren de chuma ko ka ala kelempe bato mununye tabutu ye mushriki abaraw ye ko yere korosuma aya were kuna la ko ale macide si ci muhammadu nye fo afora o cide nyede konne ala kelempe de bato masaye awajibirane ala kelempe de kabato e wa bekane ala de bato aya were kono ala ko ale mahada madaw nyamarani foye fo ka ala kelempe bato ko kadina o karash alaye o ka jakkaw bo o de dina tilelenye wa qala sallallahu alaihi wasallam ahli makkah ya qaumi qulu la ilaha illa allah tuflihu kiden ko makkan kauma akon kammo ayafo la ilaha illa allah abe minyine ala fi abo soro be siram minya la baw kisama balmo ala ayambali ankana bi fulanka foyam minan kono ala yambali fulanka foyama kamba baga kabo fulanka foyama kairamma minye ka femore fara alaka junubu belebele bado tonya di belebele bado danze bado kairanna fana qur'ana ayawla ko mushrikiya ni mu'min nasira le alama lagara tayafima wala hada maden ki yere ko shirikuma ala kelem bew kabbato dugo koloka foy kana faraka ala ko wa'budullah wala tushriku bihi shay'a ako beka ala kelem bew bato akana foy fara alaka wa qala ta'ala ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ala ko cide manne wa hawci ema ani mo mon tamna enye niye musir fulana parane ala kaye femure parane ala kambi kabara uciya ala ko inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ala ko ni mo min niye femure parane ala kay sara kayna serane alama la garante ya fima menini junubu serane alama minte musrike yae mboya fa mo min yenja وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ولا كل مؤمن يفهم فرني علىك إشارك الجنة دوني كيرا إما حرامه إذا سيجيور جهنم بده دم بغتي بولو وشرك سورة عديدة بل مشرك يمن فلنيه أفصل كتشا فمنها الدعاء خير الله تعالى مشركيا دوye munye ka Allah tana wele oye mushrikiya de ma baw wali ju qabru tigu kadama kasula ku wele mushrikiya do o minha abe mushrikiya la tugune azabuhu wan nadhiru li khayri Allah ta'ala mushrikiya doye munye tugune kan tigali dafalew ku ke Allah tanay ka kantigali ke kaburu tiguye ka dafale ke kaburu tiguye mushrikiya dodo aya yere korosa ma kanyana mo yakoro wa minha al halfu bi ghairi Allah ta'ala ta'zima li haja al mahluf
abe musrika kono ka kalini ala tanay ni kalinani ala tanay kalilin kunyede katigi bonyani kalilinye musrikiyaro aya yire kurusama wa minha taliqu tamaim wal qutut li raf'il bala'i aw daf'u durr aw jalb an-nafi abe musrikiya kono sebendilo tafodilo nunu nya musrikiya de ka sebe undilo ka tafe undilo ka naminori undilo ko ka balawu do korta ka bo eka ube ka tora do nyoni ka boyika ube ka nafado sama kanaima musrikiya do wa minha at-ti'aratu at-tatayyur wa tasawwum abe musrikiya kono tereya ni ndo masina ikana tama ni muso masina ikana furo ni mugo masina pena ni beta tama yorola ikasagi numbe musriki yakono wa min halisi sighaw bin nujum wal kawakib abe musri yakono ka sanji natini dolo doni munu be doni kala fu be sanjele manashi udila musriki ya dero abe musri yakono wa minha ashirku al-qafiy alladhi qafahu nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa huwa riyaw abu musriki yakono fulanka fuya dogole min ni cire manchirana an akam manton ni fulanka fuya dogole min ya we munye yere jira an hanyiro kurosama wa minha abe musriki yakono الذهاب إلى السحرة والأرافين والمنجمين وتصديقهم وسؤالهم وتصديقهم أبي مشرك يكونوا كتاب بلك له سجرة كتاب لجلك له سجرة كتاب كلهم في لنا سجرة كونينك يكمل كوكولا كوتشيا تيجيا مشرك يادرو أكاير كروساما ومنها بعض الألفاظ التي تنافيها أو تقده في العقيدة أو تقده في التوحيد أبي مشرك يقول كما سوغو منو نو بي توحيد ولي أبي كما سوغو منو نو بي دفو كيكا توحيد لا مثل ما شاء الله وصف فلانا مثالي لا نكرسا على نكرسا يقن لولا الله وفلانا ني على نكرسا تنتي tawakkaltu ala allahi wa alayka nyin ko shinshi alani ika nun kuma su ya musirki yayi don hada madan ki foroshin nonuma ibada lalaka jon ayayi re foroshi fin wofe na baka tauhid gurja kaka tauhid kwewe ka atiya kaka barau tiya ayayi re foroso made wala wasirakum la habita anhum ma kanu ya'malun tumame alayin nabi nyima muga ani duru ayu fokura nakono kutanu kum majamu me alako nin nabi nyima ninchide muno fuleni nye nutu nye fengware parane alakan tumbu kabaro bechinya mogowere ni eye feng para alaka ede kabara be toybolo nabi nyima uchide kabaro uchinya na komi nkama alako nin nabi nyima unichide untunye do farade alaka bu kabara bechinya ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ala ko jide man ne wo hawci ema ani mo munun temena yen ne wo hawci ma e muhammadu fulade ni ye femure farane ala kadro mi ka barawciya donc ya yere korosi mushrik yawma o tebenen ko fe ni tawhidi sabatirai bolo iri yere korosi mushrik yama jide nyam baga minna kam fatanya ka bo minna bidiya silamahu akanya nama yakuna ya yire kurusi bidiyawma qala sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu wa fi riwayati man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ciden kunin dina min fulane ni mo mi ko kura do ala alayka nyamariya taka minya maryama ikabara be sagima na chokodola ni mo mi baraka islamiya kono ale minya maran minya aminya amrani bara minye ka bara be sagi mallagara aya yire kurusi bide umma qala sallallahu alaihi wasallam
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي شيدن ko kamman tawma akonne ye fondo to aw bolo na yomina atefili alaka kitabanin ka sunna an kala ka kitabu min islamu an ka ciden ka sunna mina qala sallallahu alaihi wasallam man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku bihi wa addu alayhi bin nawajij wa iyyakum muhaddathat al-umur fa inna kulla muhaddathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar ciden ko shebawma akoni mo min ye shidan suru awla ibina sosori chama ani fonko nyonya chama ibino yoddina la ni o yera wakati mi boda ye jumaye ayenne ciden ka sunna mina ayenne ka tabolo mina ayenne ka sunna mina anin ka kalifanani ka tabolo ni ka sunna kalifanani min kandara ni mo kunna dundo cinyake bagawdo ayewudu de kasira mina ayemina likena ye kamina nata ka juru ye kosobe awati mbawuma ko kura munumbe do dina la wati aka yire korosi ko kura nunuma ko kura be bidia be fili be tasuma de ko donc on bana mo kofe akelen kofe ka tauhidita ka mushrikiya bila akelen kofe ka sunnata ka bidia bila ayajan to ka farda sadula قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر تيرين ko difference min be silamani kafirce ninya silamai ninya kafire a difference jumae salli ni mo min salli to e doro ye kafire تيرين ko murru awladakum bis salati lisabwi wadribu alaiha ijabalahu ashra abaw dew no be sangulo fulala unya mariya ko salli no sera santa no masalli ayubu ko ayajanto akasallura walladhina hum ala salatihim yuhafiduna ulaika fi jannati mukramun alakum mu'minun ko sallu korosi ulube arjanna kono alabu karama alabu bonya وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رجلا نحن نرجوك والعاقبه للتقوى ala ko cide may ka demba ya nyamar ya ko salli min ye jiya garjage ko de min ni ka bola ne ala de be e garjage ko laban ko nyuma be di ala ya sene ba o dema an kan janto salli fanala silamiya jorse do de ye farda salli ko ko ya ka jakka akanna fulu ayu jakabo والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم يوم يهمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون alakum gomunu be sanu mara ube wurije mara na holo bi bolo ajakati bo akochi den ka fuye kolla jababi yawmal qiyamah la jababi min ladimi koy kan na folo de ala bo ke jahannaba feri dende ki do jahannaba kono ki na folo ke jahannaba feri de ki tem pasenai ki ko pasenai ki nyew dem pasena nyew ki nyew pasenai ni feri de sumana dorobaro jahannaba tasuma kono kapile tuguni donc aya kan na folo jaka ayubo ayata hiji nin no yabe mo minye walillahi ala nasi hijjul bait masata ilayhi sabila wa man kafara fa inna la ghaniyun 'anil alamin alako ala ya bila hadama donka akala ka so aka kerekereya akata hiji na shebe mo minye ni mo mi shebiye ibanaka hiji ikera fisirwale alamma kote damfe umbro wala mbalimu wotte minen kofe ambenni sallim minna ambenni do minna sariyam min banka baram min banka zakatul fitru kabo farda rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri samin tamri aw samin shayr ala al-abdi wal hurri wal zakari wal uns wal unsa wal jakari wal unsa wal shaghir wal kabir min al-muslimin wa amara an tuwadda qabla khuruj an-nas ila as-salat rawahu al-bukhari
Abdullah ibn Umar ka hadisa ako chidenya jakatil fitri ke farda yanka sawu kele tamaro ube sawu kele shaire ni jakatil fitri abe jonka abe horoka abe cheka abe musoka abe demseneka abe makorbaka mugo munye islamawi sawu kele ndedo dole ke bago ya jate ka bila kilo 7 nyona do be kilo fulani tilanje fo be chama be kilo 7 defo mogo kelen kilo 7 babo ibe ka jakatul fitri boy badi fantam masani kana salli kenaka barakallahu li wa lakum fil qur'ani al-hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-dhikri al-hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أراهما صنفان من أمتي من أهل النار لم أراهما رجال معهم سيات يضربون بها الناس والنساء كاشيات آريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البغت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. بل ما مسو أمبا مسو أندو مسو أنفر مسو كيدن تمبنا يسلك كتبكته abeta muso fe ka muso fana kere kere yani wajuri doye oye ciden ka sunnai hadisana na muslimu kono ciden ko mo kalite fulabba aleka mantonla ko be do janaba tasuma kono ko mi ale mu ye folode ko be na le ko fede o mo kalite fura akwa mo furo chewude do busande bu bolo ko mi misi ku ube mo tonyo ka mo ko bonai fini tigi munu be tonyolike fini tigu min go pa mo ma ku ko ku tonyo ku ko hadisa sarahu ba o yo o bila bulude kan afulana ko musawde do fere bo fulu bolade men niyu laje o lankolo de betama fere bo fulu bolode a chama me o lankolo de betama ka fini kala ka surunya bolo kan ube kenema disibe kenema kobe kenema senfaro be kenema nyedaw be kenema fini fuleila de me ilam kolondo silamiya sariyala ilam kolondo fule katama ube eka fini fege lendo fini mimbe ela nimbe fini koro abeye abedo ni fini kofelaye ka shiatu ariyatu fini fuleile me chiden ko ilam kolondo betama ube eye fini kala ka koro irela ifitina yuro bebeye abebe do fini kono chiden ko fini fulaile de me lankolo de betama fulana yenununde musawdo fera bo bolode me nu ye fora bundo ikanna silamiya sariya ni yulaje u lankolo de bake katama ni muso sugu ujengena kabo alaka dinama ube mo wero jenge kabo dinama ewa kundi la modo jogo do go bolo ni yu ka kumpolo fara ya be ko mi nyame jungo mesi dila sugu mun bu ka kumpolo la ani misoro siri jogo ewa jogo do go bolo abe ko mi muso kele abe ko mi kumpolo fura de ba ayere ka kumpolo ye kumpolo mesi min bala o bana kera da mana kumpolo ye ube ayem misoro siri jogo do la o bana kera ko mi da mana kumpolo asinima til bogoti yende parce que bogoti nyame sugudo de jungo fole de ba alela donc musof kunkolo beke ko mi kunkolo fula de sisa ci den ko nim muso sugu akon nonu te do arjanna ko de ako hari arjanna kasauta surununa hari sa do fana nana ko ne sanke me duru taman bibini arjanna chefu be akasa surununa ko men nim muso ta sorode muso aya janto hijabula aka janto aka chewula aka chewba hakke porosi aka jantaw dewna ciiden ko ja sallatil mar'atu qamsaha wa samati saharaha wa hafijati farajaha wa atati zawjaha qila laha idkhilil jannati min ayyi
من أي أبواب الجنة شئت شيرينكم مسو نا ياكا فردا سالي دورو سالي مسو ياكا سنغلو فردا سو مسو ياكا تافي بولو كروشي كبو ولي جوما مسو ياكا چهلا پتو چهيا نيامريالي فيومو فينيا أبوكي ناسيكو بفيومو فيلا أبوكي چهيا نيامريا فيومو فينيا أبوكي ني على سوسوتي شيرينكم مسو كيرا نينچوغولا ko yomali kama do ala ba fo malikawiye ayen ni muso wole aka foye ko arjana da shegi nda yelelen fule da min kada ya ka donai muso kanunu ko shidoro ijan to ka farda sadi durula ika sungalo ka farda sunu ijan to da hari juru munu musnyu so kalo bona bange joliuda ipusara ika farda sun ijan to da ita fe bolo approchi ije akanya marko labato ni nunu ke doro yomale kama do arjana da segim bebe da yeleye da mi karibe donai ambe aladeni amba muso anfuru muso andogo muso ankuru muso ambali ma muso ambe aladeni ala kanin no yawe ala ka arjana doni ke annuye ka arjana dori no ya annuye donc ambe do ke salli alaka kamma herai alaka ka sallu uchaya alaka na kan ka salli labai alaka ka baton mina balimu sungalo sara mejire ko sallallahu alaihi wasallam man sama ramadana summa tibaw bi sitti min as-sawali kana ka shiyami dahri jire ko ni momi sungalo su ka fori iyetile woro su ka tuwala abe ko mi yesamu mensu sungalo panna metile woro sube baraji sumbe sungalo nafila de banna mesuto dinya sube yen nafila wakati nafila summa bade sufe joli mabba sungalo tare banna mesufe joli mabba sungalo kasunde banna mesum mabba nafila sumbe haribi baraji sumbe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين